08390427. If you wanna ask any question on this subject matter. Ke la Khehla. Yebo mkhulu. Masikhuluma ngedlozi sikhuluma ngani? Ya umbuzo omuhle mkhulu. Kumele silichaze ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngedlozi Khehla. So, idlozi mkhulu siyayisithini? Ngiyaye ngithanda ukuthi mangilichaza bese ngilichaza ngokujula ngihlukanisa kanye nethongo ngoba kukhona idlozi nethongo mkhulu. Kuhlukene lezinto ezimbili mkhulu sizoyichaza kodwa sizoqala edlozini. Idlozi umuntu mkhulu wakini ongasekho owandlula emhlabeni ngokwenyama ngoba inyama iyakhathala. Umuntu ongasekho mkhulu wandlula emhlabeni wandulela kweliphakade mkhulu. Osho ukuthi uma yandulela kweliphakade kodwa ebese buya siyasithi ngesiZulu ubuya ngendluzula asho ukuthi noma mhlawumbe ubuya ngeinhloso phezu komuntu mkhulu. So kanjani nama ngithi ngedluzula umuntu osebenza abantu mkhulu wayengayicabanga esakho ukuthi uyokehlolela abantu uyokusebenza abantu. So ngenxa ukuthi idlozi libuyile lazofezekisa inhloso zalo kumuntu lazophila inhloso lezi esatsiba ukuthi feza hansa phela nakho ke mkhulu ezokuqhubeka umsebenzi wokulapha abantu angawuqedanga la emhlabeni angawuqedanga mkhulu futhi awuphela umsebenzi wokulapha abantu. So idlozi umuntu osaqeda umsebenzi wakhe kodwa ke mkhulu kumele siqonde futhi ukuthi umsebenzi wokulapha abantu into engapheli. So lo muntu uyabuye ezophila emzimbeni womuntu ophilayo ebe idlozi mkhulu. So ngikhulume ngedlozi ngethongo. Ithongo mkhulu umuntu lona naye futhi owakini ongasekho owandulela kweliphakade naye kodwa yena obuya ngenhloso yokuzokukhanyisela ukuthi yenza njani ukuze impilo iqhubeke ukuze uphile kahle ukuze impilo ilunge. Sizophinda ngiqhubeke ngingene nalo mkhulu lokulichaza nje. Idlozi mkhulu kumuntu lifika emini mkhulu ebhekile lihlezi nomuntu likhuluma nomuntu elizwa mkhulu leli dlozi lelo mkhulu lihlala emzimbeni womuntu kodwa ithonga lihlala emzimbeni womuntu lihlala emsamo wasekhaya. Ithonga lelo mkhulu lona elithi malibuya kumuntu mkhulu libuye ngesimo samaphupho. NgesiZulu siyasithi umuntu usuke ethonga uyaphupha nangesixhosa bathi ukuthonga ingakho sithi kukhona ithongo usuke ethonga lowo muntu libuya ngesimo sobuthongo kemkhulu ukuthi nanoma uhleli la njengamanje Khehla mase kufika ithongo kuwe ungaveli nje kufika ubuthongo obumnandi omngabekezeleleki bese uvela ulale khona la noma ungalala 5 minutes lisuke lizondlulisa imessage ukuthi yenza njengamanje ukuze ukwazi ukwenza ukuthi nokuthi ithongo lelo mkhulu. So idlozi liyakhuluma nanawe noma ubhekile idlozi lelo mkhulu lihlala emzimbeni womuntu. So idlozi yalisichaza kanjalo mkhulu sithi umuntu obuya ngokuthile emzimbeni womuntu ezokwenza okuthile emzimbeni womuntu mkhulu. Yeah. I think this is the best explanation I've had in the whole life. So kunedlozi kunethongo kunjalo Khehla. Oh, so akuna ukuthi uzoba nedlozi engekho lakini. Uma kufika lelo side mkhuluma ukuthi umuntu unedlozi engelona kuwe sisuke sikhuluma ngesithi umuntu uphethwe idlozi lomdliwa. IsiZulu sisho njalo idlozi lomdliwa akusile idlozi lakini lelo. Kanjani namkhulu kukhona abantu abahamba emakhaya ke ngibekise nje njengase KZN umuntu ehambe yosebenza uthi mhlawumbe uyosebenza eLimpopo lo muntu akesithi wakadlamini isibongo uma efike eLimpopo abekho abantu bakadlamini eLimpopo mhlawumbe efike ejwalana nomuntu le eLimpopo bese egcina sejwalana nasekhaya kubo lowo muntu mkhulu ukuthi uhlahlala bese yavakasha mhlawumbe efike ekhaya nangu umngane wami usuke KZN wakadlamini ehlale lo muntu esebenze mhlawumbe ehlale 30 years esebenza le uma seqedwe mase ukuthi le 30 years yaphela ebese lo muntu yashona thothi kule 30 years kade engasayi ekhaya akasabazi ekhaya ebese yashona lo muntu endlule emhlabeni mkhulu mase endlule emhlabeni lo muntu ngoba eyisaphile ekhaya engasabavakasheli nangokomoya usuzoba namahloni kubavakashela lo muntu. So uma sevuka ezoba idlozi usuzoba idlozi kuwe kulowo mngani wakhe loyo walapho kusho usungena idlozi engelona lasekhaya sesithi idlozi lomdliwa lelo ela emkhulu liyagezwa lelo dlozi emkhulu ngoba lithi malifika kuliphakama kumuntu lingafika ledlozi emkhulu lihlabisa inkomo lihlabisa imbuzi kodwa kungekho kuya phambili kungacaci ukuthi kwenzakalani ngaledlozi leli mkhulu. Idlozi lomdliwa ngoba lona lisuke lifuna ukudeliswa lokho elikufunayo maliqeda selithole lokho ukufunayo ebese leyihambela umuntu usuke ngene idlozi engekolona ke la kubo lelo mkhulu kodwa idlozi elizosebenza ngomuntu kusuke kuyidlozi lakini. So leli ela ngiyakuzwa Khehla. So liyaphinda nalo futhi lize kuwe
likhulume nawe leli engasekile. Idlozi lomdliwa likhuluma emkhulu nomuntu ngokwazi kwakithi ngokwambulela kwakithi alikhulumi nomuntu sidala omkhulu kusokuyidlozi elithule nje do wena uyiphuphe mhlawumbe bathi hlaba inkomo bese uhamba uyihlaba uthi leli dlozi leli alikhulumi nawe kodwa ke senginokuzwa abanye bathi hey leli dlozi siyakhona uligeza bese uyalisebenzisa shuthi usebenze ngalo uhlole ngalo angikwazi ke lokho uligeza bathi ulenze libe lihle bathi ulenze libe lihle ngoba kahle eqiniswe khona kusokuyidlozi libi lelo mkhulu lisuke lizoyimosha impilo yakho liyayivala izinto wena uzolokhu uhlabe njalo inkomo uhlabe imbuzi ulinde ukuthi mhlabe kukhona okuhle kuzovela kungabi bikho okuhle okuvelayo wena lokuhlaba njalo idlozi sithi libi ngamanye amazwi so umuntu makathi manje yazi khona umngane wami ngimphuphayo mhlale nangu uyavela kahle lokho ke mkhulu okomngane sekuyahlukana kusengenze kulowo mngane mhlawumbe akasekho emhlabeni ufuna ukuthi umdlulisele umlayezo kubo ngoba siyazi kukhona abantu abangakholelwa emadlozini emkhulu manje ubona ukuthi dala ngifika kulabantu amaphupho kodwa abanginaka abangizwa so kumele ngifike kumuntu ephulayo uzokwazi ukuthi engidlulisele umlayezo bemuzwe ukuthi uthini yena ke okay asingena ke kuweke different times I think sizoyikhuluma kahle ke mkhulu lapha emadlozini ngizoqala ukukhuluma ngedlozi mkhulu ngifuna ukukhuluma kuqala ngedlozi elikhulu mkhulu sayisithi likhulu ledlozi leli okuyidlozi lomndawo umndawo mkhulu yasemanzini yes mkhulu imajority yabantu mkhulu abasebenza abantu imajority yabantu abathi baphethwe imimoya baphethwe ledlozi lomndawo ngifuna sihlukanise mkhulu edlozi lomndawo ukuthi sihlwana kanjani ngoba nalihlukana kabili kukhona umndawo wasemanzini kukhona umndawo wasentabeni kodwa ngifuna ukugcila kulo wasemanzini ngoba yiwohlupha abantu kakhulu idlozi leli mkhulu elidlozi lakini kodwa elithanda isimo samanzi eliphile emanzini kakhulu okuyilapho esesithi abantu bahlahlala ngokuphupha amanzi njalo beyibone basemanzini kusuke kule dlozi lasemanzini mkhulu esesithi umndawo idlozi elikhulu leli khehla liyathwasela ke futhi ledlozi mkhulu uma ungabe uphiwe lesipho sokuyothwasa uyahamba ulithwasela ledlozi liyathwasela lasemanzini abanye bathwasa emanzini abanye bayoguqa kugobela mkhulu okuyidlozi mkhulu esesithi lasemanzini lela sentabeni mkhulu nalo kuyenzeka mkhulu uyakwazi ukuthi uthwase kodwa ungayanga ukugobela kukhona mkhulu kukhona wabuza kahle mkhulu khona nje ukubuzile ke kuyakhonakala uthwasa ungayanga ukugobela kukhona abantu mkhulu abatshelwa izindaba abalala namhlanje mkhulu bengafakele ukuthi kusasa ekseni bevuka umuntu ehambe uthenga ubuhlalo bese yafaka uthunywe idlozi lakhe ukuthi afake lo buhlalo mkhulu kukhona abantu abafundiswa izinto ngamaphupho ukuthi namhlanje gijima entabeni engikuthi uyogubha umuntu onguthi lo muntu usuke ethwasa ngokomoya usuke efundisa izinto ukuthwasa lokho bakhona abantu mkhulu abathwasayo bengayanga ukugobela kukhona abamele beyogobela kukhona abathwasa emanzini idlozi mkhulu esikhuluma ngale lo mndawo lelo wasemanzini mkhulu asikhuluma ngale lentabeni umndawo wasentabeni mkhulu lo wasentabeni ekhehla nawo bakhona abawuthwaselayo kodwa wona njengoba sikhuluma ngawo sithi wasentabeni idlozi nalo futhi elisuke lithanda kakhulukazi intaba umuntu ehlala njalo iphupho ehambe entabeni kakhulu egijima entabeni usokuyidlozi lelo la kubo mkhulu kodwa ukudala mkhulu omkhulu bethu kwakuyile nhlobo khehla ethanda ukuzingela ihamba igijima ihlale entabeni kakhulu ihamba yolala entabeni so leli dlozi libuya kanjalo mkhulu libe umndawo entaba lo muntu hambe lapha eyoconnecta nalo ledlozi leli ehambe entabeni bese ifika yaconnecta nalo kakhulu njengomuntu mhlawumbe ehambe yophahla entabeni yothandaza entabeni okwesesithi futhi umkhulu usuke ufuna amandla kuleyo ndaba so umndawo wentaba lo mkhulu ihlwana kabili ngithe wasemanzini nowasentabeni khe kuyinto kanjalo masikhuluma ngomndawo abantu sifuthi bawuqonde umndawo kunjalo mkhulu bese siyadlulwa emkhulu siyedloza into esibili kukhona idlozi abathi umndiki noma indiki kukhona abantu emakhaya khehla abadlula emhlabeni behambe ke ingozi zeimoto kukhona abantu abalimala ngezikhali kukhona abantu ababulawa lowo muntu loyo uyayithi mayebuya kanjalo leso simo leso siyathi idlozi umndiki ledlozi emkhulu lesiqonda ukuthi kahle iqinisweni la khona la ledlozi alithwaselwa umndiki futhi kukancane ukuthi usebenze umndiki emkhulu uma ufika esimeni somuntu usuke ufika ngedlozi lokuthi mina ngifuna ukugezwa into engahamba ngayo ngihlanjulwe ngidlele lezo mpande zami bese umuntu uyaqhubeka nempilo yakhe usuke ephethe umndiki lo muntu loyo isikhathi uzomela ubuye futhi ngizaliphinda idlozi idlozi lomndiki mkhulu ngiyaphinda futhi idlozi lelo mkhulu lasekhaya kini futhi kodwa emasikhuluma ngalo leli dlozi sikhuluma ngomuntu ohambe mhlambe
ngengozi yemoto Okay. oqala noma mhlawumbe ehambe ngesikhali noma ngani lo muntu loyo ubuye zoba umndiki kuwe phekwesimo sakho mkhulu lo muntu loyo mkhulu akahambe yothwaselwa angeke ulithwaselele idlozi lomndiki idlozi futhi nalelithanda intaba kakhulu kodwa isikhathi esiningi so lenza lifika kuwe lithini likutshela izindaba leza ufuna mkhulu ukuthi uligeze okokuqala mhlawumbe imali ufuna impande kuyashiyana ukuthi idlozi ligezwa ngaliya lifuna ukuthi uligeze umndiki ushayelwe izinkamba zakhona mkhulu ubhodle kukhona lokubhodla kumele ukwenze mkhulu masithi umndiki uyabhodla uma uqeda kubhodla mkhulu then kulo sekwanele kahle sekumele uqhubeke nezinye ingakho siyasithi abantu kumele behlele imimoya yabo behlele idlozi labe liphethe kukhona umuntu mkhulu ojahela ukuyothinta umndawo ethi ufuna ukwenza imisebenzi wedlozi yothwasa kodwa uthothi umndiki akawuthinti umndiki uyavala into yomuntu futhi umenqe uthothi du umuntu eyibona indlela yakhe kamoya engayiphambili kanti kumele egeze indiki eqala before ezothinta umndawo wasemanzini linesikhwele kabi ledlozi mkhulu umndiki so idlozi likanjalo lomkhulu alithwaselwa lifika kumuntu efuna ukuthi elihlambulule endlele lezo nkamba zalo bese eqhubeka nempilo yakhe kehle ndiki loyo kehle siqhubeke emkhulu bese kuba khona nalidlozi elihle kakhulu sayisithi umnono idlozi umnono idlozi leli mkhulu lezingane njoba sike sakhuluma emavikini aphelile emkhulu kukhona izingane khehla ezichithekayo esifini somuntu kukhona izingane ezikhishwayo kukhona izingane ezindlule emhlabeni siziphila kodwa sizisencane mkhulu into emele siyiqonde ingane mayisencane okokuqala ayinalo icala lithi asikho isona esasenzile isesencane lengane isese-clean so uma indlule emhlabeni lezi ngane uma ngabe zilungiselwa siyayilungisela kanjani mkhulu siyayigeza sizenzela yonke into ezifunayo lengane zilungiselwa uma seyibuya kumuntu zibuye sezingumnono idlozi elihle idlozi ehlanzekile emkhulu leli ngifuna ukungena kancane ngelichaza ukuthi umuntu wakhona ubanjani ngifuna beyibona abantu isikhathi esiningi umkhulu umuntu waledlozi ophethe umnono mkhulu uyayethandwa izingane ezincane kakhulu nakuphi lapha ehamba khona izingane ziyamthanda uma ngabe liclean ledlozi ziyamthanda izingane ziyamgijimela zimbambe yonke indlela yonke indawo mkhulu lezingane lezi umuntu onomnono mkhulu unenhliziyo encane uyashesha ucasuka njengoba uzazi izingane ezincane ziyashesha ucasuka ukukhala unenhliziyo encane futhi lo muntu lona mkhulu unjengegama lelithi umnono uyayithanda uyinono ngeke umthole mkhulu esengcolisa noma isikanjani uyinono uyayithanda osuke ephethe ledlozi lezingane lezi mkhulu futhi enye into uyathanda ukuhleka lo muntu lo uyathanda ukuhleka makwenza izinto nje uhlala ehleka njalo mkhulu usuke iphethwe idlozi lomnono idlozi labantwana leli mkhulu idlozi khehla elinganqeni ukukhipha igama lomuntu uma uzohlola umuntu ophethe lento leli vele itshela usibani wakasibani wenza ukuthi umnono lo mkhulu idlozi elihle elihlahlala ngomkhulu ngokuyihlambulula njalo uma ngake nje uphethwe yilo khehla wase uyahamba uyohlala nomuntu wesifazane mhlambe nambatha ndawonye selingcolile kuyomela uyihlambulula wena emva kwalokho ukuthi libe clean futhi ngoba lona selingcolisekile idlozi lomnono lelo mkhulu noma ushadile kumele uhlambe njalo noma ushadile mkhulu awe nazo izingane lezi mkhulu zifuna ukuhlala zibe clean mkhulu siqhubeke mkhulu ngifuna ukukhuluma futhi ngelinye manje lokugedla ukhona umuntu othiwa uphiwe idlozi lobugedla lo muntu uyigedla lo muntu idlozi lobugedla mkhulu futhi ngifuna ukucacisa lokho ubugedla buthwaselwa singadlala abantu bethi uzothwasa ngoba nobugedla ukugedla buthwasela umuntu oyigedla mkhulu ngumuntu ophatha imithi umuntu ongahloli ngikhuluma ngegedla original la umuntu ophatha imithi kuphela umuntu ongahloli uma ungasuka mkhulu lapha eFaradise eJozi abantu bagcwele bachitha imithi mkhulu baphiwe ledlozi lobugedla leli mkhulu elifike ebusuku litshela ukuthi yazi kusasa kuzofika undaba ezitha uphethwe ugulo ukuthi 1 2 3 wena uzovuka ekseni engakafiki uhamba uye lapha emfuleni ufike uyogubhana isihlahla esikanje mayefika la bese umlapha kanje lo muntu mkhulu usuke ephethe ubugedla ugedla abuthwasa isidalo mkhulu uphiwa ukwazi imithi khehla ukwazi ukulapha umuntu ongasuthu umuntu umuntu abizwa barikingakachija I think if I'm not mistaken yes khehla so ubugedla lo ubugedla idlozi lobugedla umuntu ophethe idlozi lobugedla mkhulu liyafika kuwe liyakhuluma kuye futhi naye alidingi ukuthi nalo ezolithwasela cha asikuphinde lokho alithwaselo leli dlozi liyayisebenzela mkhulu lizokuphi isipho sokuthi wazi imithi futhi kiningi labantu abaphethe lobugedla mkhulu ungababuka nje ubadelele uthi hayi lo muntu lo omunye ukumthole mkhulu uthothi akekho clean nje uyingcolele nje uthi athi gayi imithi yakho uthi hayi lo muntu akazi kanti bayalapha labo bantu umuntu oyigedla khehla akahloli akenze ulapha nje kuphela ukwazi ukukutshela into utshelwa ngephupho ukuthi yazi kusasa kuzofika ubani manje bese uyamlapha
kodwa ke kuyenzeka umuntu khehla ephathe onke lamadlozi ngokuhlukahlwana kwawo njengoba sengiwabalile mkhulu. Ngizoqhubeka khehla singami ngoba isikhathi siyasibuka mkhulu. Bese kuba khona idlozi mkhulu esayisithi amabutho. Shike ngalithinta kancane la studio lithi amabutho mkhulu. Abantu abadala abokhokho bethu omkhulu bethu bahamba mkhulu belwe izimpi la emhlabeni. Bengama warrior mkhulu amabutho. Manje uma sebedlule mkhulu mase ubuyele idlozi lamabutho omkhulu. Idlozi elibuye lizosebenza ngawo kodwa engathi mina ngelinye ilanga ledlozi leli mali sebenza ngawe uma ngabe uprofita noma uhlola liyathanda ukuprofita lapha kunabantu khona abaningi abagcwele. Lizizwa ukuthi likhulu lona liyaprofita kodwa umuntu wakhona mawuzomthola mhlawumbe ndumbili uzoprofita nje ungathini. Kodwa akumthatha umfana begcwele khona abantu uzoprofita. Umbona ngalo ulibona ngale dlozi mkhulu mawulele unokuphupha wona amawara ngathi uhamba nabantu niyempini niyona noma uyibona abantu baphethe imkhonto izinto eziningi leli dlozi lisuke lisebenza ngawo. Isikhathi esiningi lithi malifika kwemkhulu likukhombisa ubuhlalo obu-green kakhulukazi idlozi lelo mkhulu lamabutho. Njengoba sesiwachazile mkhulu bese ngizondlula kunanti ke mkhulu elinye futhi elihle elijulile mkhulu esayisithi inzuza. Okay. Inzuza ngesingisi baye bathi mermaid. Ini? Mermaid. Usuphethe mermaid. Inzuza. Okay. NgesiZulu mkhulu. So leli dlozi ngizolichaza kanjani? Uma sibuka abantu abaningi khehla abadumile ake ngikhulume mhlambe ake ngibekise mhlambe umengameli noma abantu abaphezulu abaziwayo abadumile mkhulu. Maningi amathuba ukuthi basuke bephethwe leli dlozi lenzuza. Inzuza ke mkhulu idlozi imermaid idlozi yasemanzini nalo inzuza khehla uma zokhuluma ngalo kakhulu. So lidlozi elinjani nalo futhi ngizophinda ngikusho lokho mkhulu. Le dlozi isidalo alithwaselwa futhi. Okay. Ngeke ukuthi uyothwasela imermaid uthwasela inzuza uzoyithwasela kuphi alithwasela le dlozi mkhulu nalo liyazenzela kumuntu walo kodwa lithandani le dlozi mkhulu lithanda ukuthi ulinikelela njalo emanzini. Mali emhlophe amakhonza amhlophe hlala ngovasha emanzini uyonikela ukhulume nedlozi lakho ngoba eqinisweni leli dlozi akusile idlozi lokusebenza abantu leli. Okay. Idlozi lomcebo lokuthi uphile ube nomcebo ukhule nomcebo wakho. Uba rich wealth yakho yesikhehla umcebo idlozi lomcebo leli okuyinzuza imermaid leyo khehla lithanda ukunikelelwa kakhulu idlozi. Ngifuna ukuchaza ukuthi umuntu walolu ubona kanjani. Okokuqala kukhona abantu abangayinaki uma ungabe unaleli dlozi lelo mkhulu. Umuntu onemermaid mkhulu uyathanda ukuthi mayehleli mkhulu ebhalo 4 enyaweni. Yeah. Kakhulu akalenzi lelo phusha ukuthi mayehleli phansi ngawubhalo 4 usuku uphethwe inzuza lo muntu. Umuntu onenzuza mkhulu uyayithanda inwele zakhe. Inwele ekhanda njalo kancane ngalihlala ngoyikama ibheke ukuthi angikhulumi mkhulu ngenwele zokufakelwa. Angikhuluma ngama-herpes angikhuluma ngama-wig. Ngikhuluma ngeinwele ezinatural. Uyayithanda inwele zakhe mkhulu. Lo muntu loyo onenzuza uhlala ngokuyinakekela njalo umbona kancane ngani useyikama uyathanda futhi lo muntu ukuyibuka esibukweni. Isikhathi esiningi usuke ephethwe inzuza uthi njalo uyabuthanda nje ubuhle. Uyathanda mkhulu ukuthi eyibuke esibukweni ukuthi okay ngimuhle ngisasemuhleni kwamanje usuke ephethwe inzuza. So idlozi leli khehla esihamba siyonikelela esimeni samanzi ukuze liphakamise lo mcebo omkhulu lisikhombise indlela lisihamba kanjani khehla. Cisho yiwo lawo madlozi engisawabalile mkhulu maye khona amaye emkhehla avukayo sophinde sochaza ngoba awapheli la. Okay. Awapheli la mkhulu asemaningi kodwa manje bese sochaza lawo mkhulu aphethe umuntu ahlupha abantu kakhulu. Nangithi nalo umuntu okwazi ukuya lapha kuphela kodwa akathwasi. Yebo mkhulu. Kunolo futhi obonayo uyabona mara akakhonakala nami uyabona indaba zakho uyatshela ezweni. Sengiwachazile amadlozi mkhulu sengifuna ukudlula entweni ehambelana nedlozi eganana nedlozi ngifuna ukukhuluma ngesithunywa manje. Okay. Nalo siyiphathi idlozi asiqondeni lokho. Uma ngabe unesithunywa mkhulu akusho ukuthi manje sekumele usonde. Cha. Uma ngabe unesithunywa akusho ukuthi sekumele manje ugijime amasonto. Kukhona umuntu onesithunywa ongasondi ohlala nje ekhaya kodwa unesithunywa uyathandaza umuntu yakwazi ukuthandaza. So isithunywa yini ke mkhulu? Isithunywa naye umuntu wakini owayephila khehla wase naye wandlula emhlabeni wandlulela eliphakathi kodwa owahamba ethandaza. Okwazi ukuthandaza ukuthi mina ngadlula emhlabeni vele ngangingazi ukukhona ukuthandaza. So ngibuya phezulu kwalo muntu vele ngesimo sesithunywa uzophila kwenje ngesithunywa. So isithunywa yini ke mkhulu? Umuntu lona khehla isithunywa yinto ekwazi mkhulu ukugijimisa indaba masinya ekwazi ukuletha indaba masinya kumuntu. Okay murumuwa. Yes mkhulu okwazi ukuletha indaba masinya kumuntu njengoba ukhuluma ukuthi kukhona umuntu oboniswayo ongathasanga. Isithunywa mkhulu mawuthandaza kahle siyakubonisa izinto ama visions avela mkhulu. Isithunywa mawukhuleka kahle mkhulu lapha endlebeni zakho siyakhuluma nawe sikutshela izindaba mkhulu. So uma ngabe ulungisa isithunywa kukhona umuntu khehla
esake samthilela isithunywa samlungisela kahle wahamba wayothwasela idlozi isithunywa sesikhuluma naye sekwazi ukuhlola isithunywa leso mkhulu umuntu okwazi ukubonisa okwazi ukukhuluma nomuntu ekutshela indaba la ezwe mkhulu usuke lo muntu ephila ngesithunywa leyo khehla ezinye ithunywa ke mkhulu kumele sicacise ukuthi kukhona mkhulu ethu abantu abathwasisayo ukuthi bathwasela isithunywa kukhona abantu abangathwasi kodwa isithunywa eqinisela khona emzimbeni womuntu khehla uma ukwazi ukuzila uma ukwazi ukukhuleka kahle uhamba intaba siyayiphakamela isithunywa sakho sikhulume nawe futhi ngendlela eclear njengoba ngikhuluma nawe kodwa kukhona abantu abathi mina sengijahile manje dala ngisola sengifuna ukusebenza abantu lowo muntu leyo mkhulu kuyamela ukuthi uhambe uyosithwasela isithunywa kuyaphoqa ukuthi ehambe eyodla inkamba zikhona izimpande ikhona imithi yesithunywa yokuphamisa isithunywa mkhulu so yingakho ngithi sikhona esithwaselayo sikhona esingathwaselwa mkhulu so umuntu kwenze engathwasa mkhulu ekwazi ukuxoxa indaba zabantu ngoba usuke sethandazile samtshela isithunywa indaba ukuthi sikanjani ngifuna kodwa futhi sikuhlukanise isithunywa nezingilosi izinto ezingafani ingilosi yizo ke iziphoqa omkhulu ukuthi manje mhlambe ugcine usuyosonta kodwa isithunywa singenye ingxenye yedlozi ingilosi ke mkhulu ezikamdali ezikamvela inqangi ingilosi so bengichaza kanjalo mkhulu ngesithunywa kunjalo ke kukhona ke mkhulu kwakubuza futhi kokugcina kahle ukubuza ngedlozi lomngoni bese ngishile mkhulu kukhona idlozi lomngoni khehle la eliphila kumuntu idlozi lele khehla idlozi lemfihlakalo komuntu eliphila kumuntu so linjani naledlozi kukhona umuntu khehle kwefike simlaphe mkhulu simlaphe kodwa sigcine sibona ukuthi lo muntu uyasihlula asisakhona ukumlapha manje ebese masebuyele ekhaya maselele emkhulelele ebese ledlozi liyafika liyamlapha lona umnguni ledlozi emkhulu lifika kumuntu uma ngabe engesenawo amaplani ukuthi uzophila kanjani uzoyilapha kanjani kukhona abantu mkhulu abake beyiphupha ebusuku bephalaza omunye mhlawumbe umuntu eyiphuphe efutha estima usuke ledlozi limlapha abanye mkhulu beze beyiphuphe begcatshe ebusuku ukuthi iledlozi lomnguni idlozi lomnguni mkhulu idlozi limlapha elikwazi ukuzenzela kumuntu walo liyamlapha futhi nalidlozi lomnguni ngizokuphinda lokho alithwaselwa sidalo idlozi lomnguni eliphila nje umuntu elikwazi ukumlapha elikwazi futhi ukuxoxa indaba elikwazi ukulapha mkhulu isimo esibucayi la bese likhona lo muntu asisabona ukuthi uzophila bese lona livela nesolution time menze nje kanje ke bese yalapheka kuyenzeka ke mkhulu ukuthi umuntu ephathwe yiwo wonke lamadlozi wonke kanjalo aphila kuwo njengoba sesiwabalile mkhulu kuyenzeka kakhulu lokho kahle yeah okay let's do this evening about like nemkhulu kidula ke lora ngwana ka ampha dijo or drink but the moment ke reng ke adish ke qhwelwa ke phaphame uqhwelwa yeah ngiye ngayisho lento omkhulu lavikilela ngathi uma ngabe uyiphupha udla kuyashiyana mkhuluthini ngoba nedliso liyangena uyiphuphudla abantu abadala mabefuna isithebe emkhulu uyayiphuphudla mawulele okukanye ke emkhulu leyo mntwana noma ngabe sekumntwana ongasaphila emhlabeni kahle usuke ekhombisa ukuthi hayibo phela mina ngilambile lapha engikhona ngifuna ukunake ngifuna ungenzele iladi ukuze ngikwazi nami ukusutha ngiphile njengabantu bonke if uloku uyaphila lo mntwana what could it mean uma ephila mkhulu ingakho ngithi futhi kuyashiyana umuntu kumele sibheke isimo ukuthi simo sasikanjani ngiyaphinda futhi idliso liyangena ulele ingakho siyasithi amaphupho omkhulu malisho umuntu lihlaziwa ngomoya akumele siqagele sithi hayi nje uphuphudle futhi ya uyadlisa kukhona umuntu ophuphele futhi akusile idliso futhi idlozi lilethe umlayezo ukuthi hayibo phela mina ngifuna nasi isithebe ngifuna iladi nami uzokwazi ukuthi ungiphe lokho ngipha kona ngidle kuyashiyana mkhulu ngephupho lomuntu ukuthi lihlaziwa simo sini khehle but John mosadi wa ka o dula ka hore maoto a ekare a tjaka fatshe empa o sena mollo e ka ba etswa ke eng ntho eo inyawo yazi mkhulu njengoba ngithule ngilalela lesi simo lesimkhulu ngizoyichaza ngokuhlukana futhi mkhulu angeke ngisho ukuthi yini kukhona lento ngesizulu mkhulu esithi umeqo umbhulelo umuntu usuke eqisiwe into noma eqisa umuthi isikhathi esiningi uma ngabe weqile emkhulu lento iyasuka ingene ngenyawo up until umuntu izomshala iqolo la okwesibili emkhulu inyawo idlozi mkhulu liyakubamba ngenyawo uma lifuna ukuthi ulinake uma lifuna ukuthi uligidele idlozi liyagidelwa ngifuna ukusho lokho emoyeni izangoma zamanje emkhulu into eyenza ulihlale ngokugula ingoba isagidi
idlozi liyagidelwa mkhulu. Ingakho abantu abaningi bekhala ngenyawo, uthi unedlozi uhlala ekhala ngenyawo, ususebenza abantu kodwa usakhala ngenyawo still ingoba kagedi. Idlozi liyagidela limele usukume idlozi hamba uyoligidela logidela khona noma uligidele wena uwedwa usukumele uligidele iy'nyawo ziyakuhlupha ekhehla mona idlozi. Yeah. Abantu abagidi. Abagidi ngiyababona. Abagidi. Ke le dumedise ntate mo studio-ong le Khehla. Ne ke kopa ho botsa, ne ke lore ke fuwa neo ke nkgono itse ke botsa mme wa ka re ke mme ya tswalang ntate wa hae. Ha mfa yona a leboha le hona anolaka. Mangilo ngicubeka ngibhekele lugogo anolaka wangibonisa emanzini mara wangangibonisi ukuthi kufanele ngiyofakwa kwani. Mangibuza la bengisonta khona bangitshela ukuthi kufanele ngifune umuntu omdala ozongisa emanzini. Manje bengifuna ukwazi ukuthi ngaloko kwenzakalani kuKhehla ngoba nento zami ngiyasebenza azihambi kahle nala endlini nasefemelini nje sengibona nje abantu bangijikele nje. Bengifuna ukwazi ukuthi kwenziwa yini lo. Ngiyabonga. Angimphendule mkhulu lo mbhemu. Idlozi ngendlela ledlozi elibonakala ngayo ngazo licasukile mkhulu. Selingeza noma ngayini. Uma ekhuluma kanje eKhehla umkhulu angisho ukuthini mkhulu ngizwe kahle. Umkhulu lophila kimi mkhulu ungineza idate yi-16 mkhulu zikaNovember lesiyabo. Kukhona ingozi emele imthole lo muntu ngeyi-16 zikaNovember. Kuyobe kusemini mkhulu isikhathi kuyobe ku2 ethola le ngozi mkhulu mayingenzo uphethwe idlozi lo muntu mkhulu. Ngeyi-16 kaNovember mele eqaphele kukhona into ekumele imehlele embi mkhulu. Mangikhuluma ngento eyingozi ziningi izinto eziyingozi Khehla. Kuyobe ku2 isikhathi mkhulu uphethwe idlozi libona ngathi akalenzela kushoyo mkhulu. Kumele hanjiswe emanzini uyokhuliswa kakhulu mkhulu ngoba selilethula kaphe kwakhe mkhulu. Ikhona into engumlile engiyibona namanje mkhulu lokho yehlela phezulu isimo sakhe. Uzoba umuntu ohlala njalo mkhulu ekhala ngokushisa ngazothi uyashiselwa njalo ingoba le dlozi lehlisa ulaka kuye Khehla. Cishe uphendulekile mkhulu. Dumela ntate ke botsa hore o phahla ke eng le hore ho etswa jwang. Yeah, ngicela mkhulu kube itopic yangelinye ilanga ngoba indaba yento phahla. Indaba yento phahla. Okay. So yaza enye topic ke Sokoza ke mina bengicela ukwazi unokuphupha okungafana kwi-president ekhuphayo ngicala futhi Khehla. Sokoza ke mina bengicela ukwazi unokuphupha okungafana kwi-president ekhuphayo Hayi mkhulu akezwakali lo mbhemu. Yeah, cala uyisende futhi ibe more clear baba. Yeah, okay akuzwe kahle siyakhuleka emakhosini. Bengicela ukubuza ukuthi uma uthandwa izingane ezincane zamantombazane uphinde uphupha izingane zithi ehla uze phansi zibe ziphethe isikhwama. Mkhulu ungakayiqedi nje asike sikhulume siyiphuthumise mkhulu. Lo muntu obhala njengamanje Khehla umbethwe kabili. Umbethwe isithunywa nedlozi. Kukhona izithunywa zakhe mkhulu ezimbethe ezifuna kodwa uphinde zihambe zimamukelise isikhwama sokusebenza abantu. Uphethwe isithunywa nje sihle kabi mkhulu kumele silalele na esenzele ukuthi sishoyo Khehla. Sihle sinabantwana ngaphakathi. Yes Khehla. Khotong nna ke dula ke lora noka ke batla go tseba ke eng ikhodina ka motho. Enyoka Khehla singachaza kushona ilanga mkhulu ngoba manje amanzi yes Khehla sorry. Amanzi phela mkhulu ayashiyana. Njoba sike sawachaza mkhulu. Njoba ngishilo ngathi uma uphethwe umndawo wasemanzini uhlala ngokuphupha amanzi njalo. Uma ngabe ekhaya kini noma kuwe kudingeka inhlambuluko i-cleansing idingeka mkhulu. Uyawaphupha amanzi mkhulu. Uma ngabe futhi mkhulu kushena ukuthi kanjani kuyenzeka umuntu ephupha amanzi angcwele uthole isichitho esibi mkhulu. Kushena ngephupho lomuntu ukuthi ngiphupha amanzi kanjani ngiwaphuphe enzani yena kumele buye isimo sakhe ukuthi kuyisimo siphi lesi.
Ke kopa o mpotetse omkhulu hore ke lora monna wa ka a le ka tlung a shebile a sa bue ebe ke eng o batlang hle o hlokahetse monna wa ka indoda ngasendlini ayikhulumi kodwa ayikhona vele ukukhuluma mkhulu kodwa ukhona umlayezo ekumele undlulise leyo mpembe. okay Angisho njalo nje kukhona umlayezo ekumele undlulise yena angayisiza ngokuthi ehambe mhlawumbe kwesinye isikhathi ayohlola ngoba kukhona into kumele ayithole emkhulu angisho njalo. Kukhona nje umlayezo lo mpembe afuna ukundlulisa kuyo Khehla. yeah okay okay madume ka studio nkgono wa ka o hlokahetse 2012 mara dula ke lora a patwa o hlalo washona kodwa every time into eyenza ukuthi emphuphe kanjalo phela mkhulu umkhulu uyakhombisa ukuthi wahamba isikhathi sakhe singakafiki wandlula emhlabeni sasingakafiki isikhathi sakhe kunjalo mkhulu isandla somuntu leso kusengenzeka mkhulu ukuthi isandla somuntu kusengenzeka ukuthi ezinye izathu kodwa yena emhlabeni wayehambe nje isingafiki isikhathi sakhe ingakho bazomphupha njalo ehlala njalo encwatsha. So into abangayenza mkhulu enhle ukuthi behambe benze into saladi noma saphahla bekhulume naye bethi akasale sokwamukela ngoba bangimbuka njengamanje mkhulu ngaphakathi kuya akakamukeli ukuthi uhambile akakamukeli ukuthi wandlula emhlabeni ingakho bezomphupha njalo ngazothi uyancwatsha njalo. Sikhulume nabo Ngiyabonga ubaba lapha esitijweni. Yimi bengibuze umbuzo manje bengicela ukubuza kuKhehla into azikhulumayo umshiso lo senginawo already sengiyashisa nje and basekhaya basonta eZCC asiyabantu ababelieve kulezi zinto lezi mara nginenkinga nasemsebenzini nokuthola ukuthi abantu bayangidinekela nje bengifuna ukubuza uKhehla ukuthi ngingenza njani ukundlula kulesimo lesinkosi. Sizokunikeza ngamanamba ke towards the end ufonela uKhehla uyombona ke nibone ukuthi ngiyasebenza kanjani. I think izoba ngcono kanjalo akidula ke lora ratsale waka asialisiko lefatsheng empa since a hlokahala bana ba hae le mosadi abasoka ba molora bakwa king why yezo kahle mkhulu so ile nto engeke ngayichaza futhi kula mavile ngathi idlozi liyamaza umuntu elikwazi ukuxhumana naye. Idlozi komuntu lidinga connection ukuthi lixhumane naye noma ngathiwa kulowo muzi ogane kuwo kodwa mawune connection nedlozi ela kulowo muzi lizofika kuwo idlozi lifuna umuntu elizokhona ukudlulisa imessage kuye. Ingakho ezophupha abantu mhlawumbe abangasiba kubo lifuna ukudlulisa umlayezo imessage ukuthi yena undlulise Khehla. Dumelang bontate. Kona ke mamelang ka tio so kutla le bua ka a ke se ke ditoro kapo ke kopa tlhakisetso. Nna ke tsefoetsalang ka nna but hona le ntho ya rena go hona batho ba sa believing o thusa madlozi so I'm one of them. I keep believing with tsona but not like I insult ke kopa le ntshwarele kapo go bana ha ke tsebe ke na le rena go fane ha ke re ke tsamaya ke maybe ntlong e nngwe ke plana bosiu ra o sane ke tsamaya ke kae me o sa go re bosiu ke robetse ke tlo lora ke bona ke tlo kena ka gate ho etsaetse mo ana ke fitla ke bona sa manete ntho tsa tse ke di bone bosiu di etsahala kapo maybe ntse ke rapela go bana ke rapela ha ke rapela ke e ka rona ntho a bua le nna hore ke kae ke tlo thola bo mamma mo ba na le bothata ke ba thuse ke fihle ke ba deliver message wa bona ke bone ntho kore e sa tseba le mara ke re hai re mpe ke ka mo ke lo sheba fela just to check ha ke fitla batho ba bone togong bosiu ke ba bona hape so ha ke fitla ka tlong maybe ke kena jarateng e nngwe ke tla tshwara ke hlonyana ntho e tswileng tseleng fela gore ke tswile ka tlong ke le gaete ke fela ke ba nnara ke kwale mahlo maybe ke rapela kapo ke dule ke kope bo metsi ke tseng by the time maybe tla ke kwala mahlo kapo ke bona vision ya something etsalang and then ha ke feel comfortable ke kope ho ba botsa hore ke kene ka mole ke ka kamoreng kapo wherever mo ke bona ntho kapo
ntho ya senda fela ke kae ke tsebe keng ha ke kena ka moo ke ya straight nthong e wrong moo ha ke qeta ho e ntsha ntho e wrong ke bonang ke ho be right but ha e tsale everyday e tsara ka mora nako neng ska ka sheko ke lorile nkgono mong a hlokahetse so hey ntho e kusa through because sometimes toro tsa ka di etsana sometimes ha di etsahale ha ke tseba tho ba le nthuseng ka lebo mkhulu lokho akakhuluma iphupho elilodwa kodwa engizokusho mkhulu ngingakhuluma ngesithunywa ngimuzwe ethi mayethandaza uyenzeke ezumuntu ekhuluma naye noma ebonisa izinto mkhulu ngikhuluma ngesithunywa isithunywa kakhulu esikhaliphela ukwenza lokho mkhulu siyakwenza kakhulu umuntu onesithunywa so yena kumele ifune ukuthi umephi akefuna indaba zakhe nje ukuthi umephi ekwazi ukuthi ethatha into yakhe from lapha iningi labantu mkhulu uma uzonothisa abantu baphethwe umoya iningi laba abanye abazi abanye bayazi ngeke ngachaza kuleve ukuthi kungani iningi labantu baphethwe umoya mkhulu naye kumele ahambe eyoyifuna ukuthi yena umephi kahle kahle eyiqonde into yakhe kodwa mkhulu ngibona kakhulukazi isithunywa ngoba lento naye mkhulu uma engayinaki izomneza inkinga ngoba izohamba mkhulu bese iyamlokha la iqolo egcine sewumuntu azothi akakwazi ukusukuma ingoba lento iyakhuluma naye Ngoba ke umbuzo wami ukuthi nokuthi kwesinye isikhathi ulele uphupho ube ngathi into ekhiphayo la ngasengweni ekubangathi intambo ibayile and esikhathini esinima kwenzeka lokho la eqoqothweni lami kuba buhlungu mangaphaphama nasemazineni ngoba sometimes kuba ngathi iphuma emazineni kwesinye isikhathi nokulala mawuvuke inyawo lami libe buhlungu langasafuni ngiyathina for ama-3 days kwenziwa yini lokho lo mkhulu ake ngimphendule ngokusheshsha lo baba lo khehla kumele ngabe wahamba washaya i-stroke i-stroke nje original stroke mkhulu kodwa likhona ledlozi lokuma ngilikhulumisa mkhulu limlwela kumele ngabe ushawe i-stroke ukukhonta babemthumela ngayo mkhulu ukuthi eshawe i-stroke bekumele ebe umuntu omkhulu ehamba la ebesiyatsheka la mkhulu ushawe i-stroke mkhulu babemthumela ngento bemshaya i-stroke khehla dumela bontate nna ke na lora all the time and dintho tseo ke di lorang di a etsahala ke kgona le ho bona batho ba etsa dintho tse seng hantle and ke na le ho ba le boroko motsheare ke bone dintho tse tlo etsahala le moriri wa ka o na le ho baleha and ke bona batho hantle gore ke bo mang I think lena also ichazile ukuthi it's too young I think we chazile okay, yeah, that's okay. Yeah, they're coming in again. Thokoza Khehla, mina owami umbuzo uthi wazi njani ukuthi uhamba namapha amadlozi because mina I was told ukuthi kwamele ngephehlweni and kwamele ngiyothwasa so umbuzo wami uthi do you see emaphupheni or ubona kanjani ukuthi kwamele uthwasele mapha amadlozi Thokozani khehla umbuzo omuhle lokho kawubuzayo ukuthi kumele uqonde kuqala ukuthi uphethwe ngabantu abakuphi kukhona umuntu ophethwe i-maternal side yakhe iside lako mama omunye uphethwe i-paternal side yakhe lako baba so kumele uqale uyifunde kuqala ukuthi ibaphi aba-active emzimbeni wakho kakhulu yibaphi abahamba phambili noma yibaphi abafuna ukubathwasela then from there uzuyithatha lapho mkhulu ukuthi uma bekutshela ukuthi hamba uthwasa kodwa into emele siqonde awumane ephehlweni uyiyele nje awumani uhamba uyothwasa uyephehlweni noma awumani utshelwe yimuntu uhamba uyothwasa noma ngithi uzothwasa into yokuqala khehla kumele uqale utshele abantu bakho omunye kuzolindela umhlaba bamtshele nje ubangikhuluma akunjalo khehla kumele amaphupho kakhulukazi uma abidlozi lingabhoboli iyakhuluma amaphupho kuyenzeka kube khona umuntu khehla angangazi uthi akangazi mhlawumbe noma ungazela ku-Facebook nakhona akangazi nje kangako kodwa ebese yangiphupha mhlawumbe engiphuphe ngimlapha noma mhlawumbe engiphuphe ngimlele into ezidlozi kuze kulandelele kuphindeleke manganathi why ngimphupha kulandelela lo muntu lo muntu mkhulu kumele bese yahambe buyela back eyaphahla idlozi Thokozani bakhona umkhulu kungani ngiphupha lo mkhulu lo
idlozi lizobuyela limeze impendulo ukuthi kungani. Uma ngabe kuyenzeka ukuthi mhlawumbe lo muntu ungiphupha ukuthi mhlawumbe kumele ezothwasa la ekhaya, alisafani lakudala mkhulu. Lakudala lalikhayizisa ligijimisa ehambe yothwasa, elamanje mkhulu alisakhayizisi ngobani sekukhona abantu abasebenzisa izizwe ukheha amathwasa, ubiza amathwasa ukuthi azothwasa. Umuntu ephuma ekhaya ememeza hayisa kanti ubizwa izizwe ehambe yakagobela efika uthwasa befika imthwasa esamanga. So elamanje selikhuluma nawe ngamaphupho, uphuphe mhlawumbe lowo muntu loyo kumele uphahla ubuze mali lo liqhubeka limveza ubokwazi noma kanjani. Omunye umuntu khehla ephuphe mhlawumbe la ngihlala khona bemtshela i-stand number sakhona mhlawumbe i-address i-street sakhona up until ezizofika uphuphe kanjalo umuntu uyafika ezothwasa lo muntu lokho khehla selikhuluma ngendlela manje awungezwa ngomuntu uzwani ngedlozi lakho ukuthi hamba uthwasa. Ngihlezi ngibhodla nje ngesangoma ngiphinde ngizwe sengathi kunomuntu endlini uma ngiyedwa. Bangiswa idlozi lelo mkhulu, idlozi uphethwe idlozi njengoba ubhodla njengesangoma. Siyazi ukuthi izangoma ziphethwe amadlozi mkhulu. Uphethwe idlozi nje lo muntu pure. Okay, let's just do this. Ntate, nna ke kopa ho botsa mkhulu ke nna a botsitseng ka hore ha monna ka fokaetse o tla ka tlung a fihle a ebe monna a ntshwere. Ene ke boroko ba ke la ka go bala boroko ba ka speed fela ba ka itse ke lo ga motho o hona ka tsatsi le la le ngwana ke ha bua le yena a re o logile ho na le motho a kenang ka tlung. Ha go shwa motho o utlwa e le voice and ntate wa hae a ntse a bule monyako. So ke batla ho tseba hore e le hore o na le teng kapa ke toro fa bana ka mologile ka tsatsi le buena le thuna ke mologa a le ka tlung a nshebile ngwana ena mologa e ka go kokotela o monyako ntse go bula monyako. Siyichazile mkhulu eqaleni ngize ngathi mina kumele ahambe yohlola kukhona indaba azoyithola ngalo muntu amphuphayo. Kukhona indaba efuna ukubandlulisela njengoba lokho engakhuluma mkhulu siyichaze kakhulu le. Akathathe ezinjalo nje lokho ke hambe yohlola mhlawumbe mayibona isidingo sokuhlola ethole leyo nkulumo. Outside na every time ha ke tlo ya moketeng wa kereke kapa ha ke tlo thola pi ya lefu ke ya matsatsing but ha di feta dintho tseo a stopa kare ha wa etsahala next. Lo muntu uthini kahle kahle ukuthi maye esontweni Mayelazo esontweni mayezo emgijimo wasesontweni. Yes. Ungena endaweni yakhe njengoba kapa mazothola ukuthi kunomuntu oshonile if azothola ukuthi kunomuntu oshonile ngifuna sichaze kanje mkhulu. Kumele siqale sibheke ukuthi kungani uma ngabe njalo uma kunomncwabo uyongcwatshwa mase kubuye emathuneni mkhulu bese kugezwe izandla. Ngifuna siqale sibheke lapho ukuthi kungani kwenziwa lokho. Lokho kwenziwa mkhulu usuku umuntu sisuke sihlambuluka sigeza ngoba sibuye emncwabeni lo muntu akasekho emhlabeni. Uzothola mhlawumbe idlozi lakhe lo gogo obhalayo alifuni ukuthi mhlawumbe ehlangane naleso simo leso ukuthi mhlawumbe lapha kukhona umuntu ongasekho emhlabeni lifunde ngaso kwesikhathi ehlale nguye eclean esesadini lakhe mkhulu ngoba uthola nje mhlawumbe lizonakala lifunda ukuthi ekhona kuphela nje. So liyamvimba indlela yokumvimba le. Nambo ntate ke batla ho botsa ha o ntse o robetse ba utlwa motho ka modima nkukuona wa kana ka ditso na hao a ba nna tshwa go tlo reipa semoyeng motho wa ntho tse jalo hle anyane wena o tswa motho a le utlwana le hae ke sena poso batho bona actor ke tlo reipa semoyeng.